ndabashoboje mu izina rya Yesu. Abaramusiza natende nyanya. Ubwo nyine kubaje ba nyuma ni Pastor Alexis. Kubazo ruvanyuma amanyagegego. Je gusubiza ikibazo kimwe mu byo nabajijwe ku cyumweru. Aze okuwana kule kibuze kimwe cyamubuzi bakuru Sunday. Icyambere cyaravugaga ngo kumenya Imana. Ekisoka cyane kigamba nti okutegeera Katonda. Cyakabiri kiravuga gukorera Imana. Ekya kigamba nti okorera Katonda. Cyagatatu kiravuga ngo kunezeza Imana. Ekya kigamba nti okorera Katonda, okusabisa Katonda. Uyu munsi ndasubiza kimwe. Olwaleero ajja kwanukula kimu. Imana nibigiriye neza nimugoroba nsubiza ikindi. Mukama bana bamubalede wakiseka wongeza yanukule answer. Imana nibimaye ubuzima nzasubiza ikindi. Mukama bali bamuwadde obulamu nate ekyokusatu nakyali kyanukula. Ndabakire mu izina rya Yesu. Abaniriza mu linnya lya Yesu. Kandi ndabakunda mu izina rya Yesu. Ate era abaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Sinawe muramunda. Naye mumwagala temulaze kabonero nti mumwagala. Ndabizi uko mumunda ahubwo mwikomera amashyi ku munda. Akimanyi mumwagala n'ibyo mugabizo kumwagala. Imana ibahumugisha. Mukama abahumugisha. Turi ku ijambo rivuga kumenya Imana. Tuli ku kigambo ekigamba nti okutegeera Katonda. Kumenya Imana. Okutegeera Katonda. Ushobora no kunseka. Muyinza n'okumusekerera awo ngaayo. Ukavuga kweri hari umuntu utazi Imana. Ne mugamba kufefe n'abatudde wano mu kibiina izo baba waliwo atamanyi Katonda. Hari umuntu utazi Imana hano ra? Waliwo omuntu atamanyi Katonda mu masekati ge. Tuzamura ikiganza turi umuntu utazi Imana. Yambusa omukono tukulabe ani atamanyi Mukama yani. Ndabizi uko mwese nawe waboneka. Akimanyi twali n'omayinza wanika mukono agambe nti nze simumanyi. Ariko reka turebe. Naye reka tulabe nati abantu bazi Imana. Abantu abamanyi Katonda. Ijambo ry'Imana ni umunzani. Ekigambo kya Katonda mizani. Reka rero ugupime uwemperere ugupime urebe yuko uzi Imana. Leka mizani ogikirize upime egusengejjerabe. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Tusome mu kitabo cya Yohana. Hatangira avuga ngo Yesu aramubwira ati ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo. Natani agati yenze bulamu n'ekkubo. Nawe ujya kwa data namujyanye. Tewali alituuka wa kitange nga tayise mu nsi. Mu yandi magambo, mu bigambo ebirala, kumenya Imana okutegeera Katonda n'okumenya Yesu. Kutegeera Yesu omwana. Kubera yuko kubanga lwaki Yesu ali muri data, Yesu ali mu kitange na data ali muri Yesu. Ate ne taata ali. Umenye Yesu, otegeera Yesu abamenye Imana. Oba otegedde Katonda Yesu. Tirikire iravuga ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo. Ensonga kule kati yenze kubo n'amazima n'obulamu. Nawe ujya kwa data atari nyuma. Tewali walituuka wa taata nga tayise mu nsi. Ni iki bishatse kuvuga? Kiki kye kyagala okwogera oba okulaga? Iyo twamenye Yesu, bwe tubanga twategeera Yesu, tukaba muri Yesu, era ne tubeera mu Yesu, Yesu akaba muri twebwe, era Yesu n'abeera mu ffe, tumenya Imana. Tutegeera Katonda. Kuko Imana iri muri Yesu. Kubanga Katonda ali mu Yesu. Yesu ari mu Mana. Kubanga Yesu ali mu Katonda. Turaza kureba, tujja kulaba ibimenyetso biranga umuntu wamenye Imana. Obubonero obulaga omuntu eyategeera. Ese twamenya Yesu gutya? Ye tuyinza mutegeera tutya? Ndatekereza yuko abantu baje hano guterana uyu munsi, alowooza nti abantu mwenna bazze leero mu kukuŋŋaana kwa leero. mubanze mwikomera amashyi. Musooke mwekubyeko mu ngalo. Uri abatsinzi. Muri bawanguzi n'umugisha. Mukama aw'omukisa. Yego Yesu akoze. Kumenya Yesu. Okutegeera Yesu kirungi. Kumenya Yesu. Okutegeera Yesu. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata Yesu unapata yote. La 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 la. La 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 la. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Abigishwa abayigirizwa
nabo bari bafite ikibazo cyo kumenya Imana. nabo bayine ekizibu ky'okutegeera Katonda. Nicyo cyatumye uyu Filipo ensonga lwaki oyo omusajja Filipo abaza Yesu ngo ndashaka yuko twereka Data. abuuza Yesu n'amajagala otulaga kitaffe. Urumva yari akeneye kureba Imana no kuyimenya. owuli yali yeetaaga okulaba Mukama era Nicyo cyatumye Yesu amubwira kyekyamuleeta Yesu amugambe ngo Filipo namugamba nti Filipo ushakira iki kumenya Data? kiki ky'oyagala okutegeera kitange? Ubonye Data alabye taata aba mbonye, aba ndabye, kuko Data ari muri nje kubanga taata ali munda nanjye ndi muri nje. nange naye ali mu Ninjye nzira yenze kkubo n'ukuri ageri amazima n'ubugingo. n'obulamu. Nta muntu n'umwe waliwo muntu ujya kwa Data n'amujyana. agenda okutuuka wa kitange nasize mu Duteranye hano tukuŋŋaanye wano nate turi amadini nga atandukanye, tulina eddiini oba ze twava meze dufite imyizerere naye itandukanye, nga tulina okwesigwa kw'enjawulo. ariko mureke babwire naye leka akubuulire na byaba birebire cyane, okuba ebiwandiiko ariko nagakwiye guhera mu itangiriro naye yandibadde atandikira mu aho lubuto Imana yatandukanye n'umuntu, Katonda we yawukanira n'omwana w'omuntu n'aho Imana yongeye guhurira naye n'umuntu. Katonda weddamu okusisinkanira omwana w'omuntu. Imana yatandukanye n'umuntu muri Edeni, Katonda yawukana n'omwana w'omuntu kandi yongeye guhurira n'umuntu muri Kristo. ate yaddamu okusinkana n'omwana w'omuntu mu Kristo. Duhurira n'Imana muri Kristo. Tusisinkana ne Yesu mu Kristo. Atariho Kristo ntitwahura nga n'Imana. tewaliwo Kristo tetusobola kusinkana Katonda. Turashingira Kristo twebaza Kristo wemeye kuduhuza na Data. eyakkiriza okuddamu atukkiriza tusisinkane kitaffe. Imana ihabwe icyubahiro. Mukama yeebazibwe nate. Aramubwira ngo umbonye ababonye Data. namugamba nti andabye aba alabye kitange. Twakwibaza ngo tuyinza okwebuuza nti Imana twayimenya gute? Mukama tuyinza mutegeera, Yesu twamumenya gute? Yesu tuyinza mutegeera tutya? Icyambere ekisooka tumenya Imana kubera ko twumvishe, tutegeera Katonda olwokuba tuba twawulidde obanga kubera ko twawulidde twagize gute, olwokuba tuba twawulidde kubera ko twagize gute, olwokuba tuba twawulidde twumvishe nga twawulidde twawulidde. buriya emirundi n'emirundi kumva okuwulira nibyo bizana kumenya Imana. bye bireetera okutegeera Katonda. Mwakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana. mwebala okuteekayo amatu gammwe ne nimwongere mwitwomera amashyi kandi mudebera mwekubira engalo nate. turaza kureba inyungu zo kumenya Imana. tujja kumanya omugaso gw'okutegeera Katonda Iyo twumvishe ijambo ry'Imana bwe tuwulira ekigambo kya Katonda, atari ukuryumva gusa, nga si kuwulira buwulizi, tugashyira mu bikorwa by'ijambo ne ritubwira, tuteeka mu bikolwa ekigambo kye tuwulidde kye kitugambye, nibyo bituzanira kumenya Imana. bye bituleetera okutegeera n'okwekwenneenya Katonda. buriya uzajya ugera mu nzu y'Imana buli lw'onootuukanga mu nnyumba ya uzajya utegera amatwi ijambo ry'Imana, olwananga nnyo n'owuliriza nnyo, kuko kumva kubanga okuwulira nibyo bizatuma umenya Imana. kubanga bye bijja okukuleetera kandi ntabwo ari ukumva gusa, ate si kuwulira ahubwo uzagerekaho no kumva, wabula ogezangako n'okuwuliriza. kuko Yesu yaravuze ngo kubanga Yesu yagamba abumva ijambo ry'Imana abawulira ekigambo kya Katonda bakarishyira mu mitima era yabo, bateeka ekigambo abo nibo babasha kwera imbuto nziza. beebo bokka bayinza okubala ensigo ennungi. kugira ngo tumenye Imana, okutegeera bulungi icya mbere twavuze ngo ni uko twumva. ekisooka nti tuwulire, icya kabiri ekyokubiri ni uko twizera. nti kubanga twesiga. Hari ijambo rikomeye waliwo ekigambo ekizitowa oba ekyamaanyi rivuga ngo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo. kiri mu bbaluwa gye wawandikira abatemusi. yaramubwiye ngo yamugamba nti ibyanditswe byose ebyawandiikibwa byonna byahumetswe n'Imana byonna byasibwamu omukka kandi bigira umumaro wo kutwigisha. ate era birina omugaso gw'okutuyigiriza. Bibiliya ijambo ry'Imana bayibuli ekigambo kya Katonda ibereyeho kutwigisha, bayibuli eriwo okutuyigiriza ngo no kuduhugura, nti n'okutubuulirira no kudushyira mu murongo, n'okututeeka mu layini no kuduhanira kugira ngo dukiranuke. tubeere abatuukirivu. Iyo twizeye ijambo ry'Imana, buli bwe twesiga ekigambo kya Katonda, iyo twumvise ijambo ry'Imana, buli bwe tuwulira ekigambo kya Katonda, twarangiza tukaryizera, oluvannyuma ne tukyesiga, bituzanira
kituzanira kumenya Imana. Kituletera okutegeera Katonda. Iyo tumenya Imana, tutegeera Katonda. Nahandi tuzayimenyera. Waliwo tugenda mutegeera. Tuzayimenyera muri Kristo. Tujja mutegeera mu Kristo. Tukubonye Kristo. Banga bonola ababonye Data. Obona Data. Kubera yuko Data ari muri Yesu. Banga Data ari mu Yesu. Na Yesu ari muri Data. Era ne Yesu ari mu Data. Iyo twamenye Yesu, tubanga twategedde Yesu, tubasha kuba tuzi Imana. Tusobola. Tugomba kumenya Imana. Era tuba tulina okutegeera Katonda. Icyagatatu, ekyokusatu, kidushobora gutuma tumenya Imana. Ekiza tuletera okutegeera Katonda. Nicyo maze kuvuga cyitwa ijambo rya gatatu, kumvira. Kyekyo kyayogera ekibadde ekyokusatu, okuwuliriza. Kumvira. 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 Okuwuliriza. Nagira ngo iryo jambo ryumvikane cyane. Ekigambo okuwuliriza. Tumaze kumva ijambo rya mushiki wacu Ishimwe. Tumaze okuwulira okwebaza kw'Oluganda. Avuze ijambo rikomeye. Ayogedde ekigambo eky'amaanyi. Aravuga ngo yabonye Imana. N'agamba nti yalaba Mukama. Ngo ku wa gatandatu. Ku lunaku olw'omukaaga. Ngezi we igenda n'amaguru. Ng'olwo yatambuza bigere teyalinnya. Twakwibaza ngo esi tuyigenda n'iki? Tuyinza okwebuuza nti Yesu bw'aba agenda kukola oluusi atambuza ki? Imana igenda n'iki bene Data? Omutasubiza. Kisinzira ku ababonye Yesu muzamure. Abazi Imana. Abamanyi Yesu muyimuseni. Murakoze. Mwe mwayibonyeza n'iki? Wowe yajja akatambuza ki? Yaje kuri moto. Wowe yajja ku helikopita. Yateze bodaboda. Yajja mu helikopita. Yaje n'imodoka. Buli ngo yaze ku ndege. Uvuze ngo yaze ku ndege. Okay, urakoze. Twese buli omu dufite uko twabonye Imana. Buli omu yamanye Katonda w'ensinja gye yajjamu. Ariko mureke mbabwire. Naye leka akubuulire. Akenshi emirundi n'emirundi Imana ibonekera muri mwene so. Mukama oluusi attira mu muntu. Nibyo? Ago ge mazima. Nibyo? Abo bari byo nagira ngo munyereke akantu kagaragaza yuko ari byo.